Sodomu na Gomora bibi by'ubusa kuko habuzemo n'abagororotse icumi baserukira Sodomu na Gomora ariko Imana yibuka Loti imugisha ubwo burake. Yewe Loti, Loti we unguve i Sodomu gira amarimbo z'umuriro kuko ibyaha byakwiriye tugende Sowari kandi nturaba inyuma. Loti we urakira utaragenda ashika i Sowari aho nguburanye uhoraho bwari busutswe. Yereka niko bizomera no kuraba igihe abakozi Imana nayizohangana nabo. Ibyatumye Sodomu na Gomora harimbuka babihaye ingufu batuma umugabo ku wundi umugore ku wundi abo baragahezagirwa kandi abo biyita abakozi b'Imana ngo abo bavugana nayo sinzi ubwo butumwa bashikiriza kwa Rukamarayika wa gatatu. Imana yacu ni Imana ifuha bazobona ibara nibatihana. Yewe Sodomu y'ubu erega wamuriwe kenshi ariko wanse kumvira amajambo y'abavugishwa n'Imana wakomanaje umutima. Hasigaye agahe gatoya Sodomu we ukarimbuka. Abahishuriwe akabanga ibyo byose barabibona mbere bigiye kuza n'ibyo bikaze bizasubiriza ibi. Yewe Mana umura amaso y'abantu bakure mu kinyoma cya Satani bamurigisha umuco wawe ibintu byose biri ku mugaragaro mugenzi hamuriki ngo wemere ukuri. Ireka ijambo ry'Imana ntiribeshe ibyo yavuze byose bitegereza gushika. Ugiye kuza kandi hindukira inyuma tutazoba inkingi z'umunyu. Yewe Loti, Loti we unguve i Sodomu gira amarimbo z'umuriro kuko ibyaha byakwiriye ngwino ugende ihute ugende i Sowari kandi nturaba inyuma. Loti we urakira utaragenda ashika i Sowari aho nguburanye uhoraho bwari busutswe. Yereka niko bizomera no kuraba igihe abakozi